Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti dayto yagundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Presi, ay-ayatan ka unay-unay. Amunday ta. Juan, mariknak ka na pudno ka kanya. Ngam Ruel, kasanon ti aginam. Pudno nga adda anak mi ni Jessa. Ngam kinapudno na. Agaw-awit aklayan kan kuha na para itubing. Ngam saan ko ngay ayatan ni Jessa? Patyan na kuma. Sikat ay ayatek, Presi. Agyaman nukas na. Nukas na matlaan. Kasaritam ko man ni Jessa. Tati ubing laangan ti ikam iti sustento. Ha? Maawatan na kumano apayakas tati na ibaga. Wen, maawatan ka? Dumteng to da ita. Sanpay nga ita. Umadanin. Anya kamatan, Ruel? Intex kumatkan ka, amasapa ka nga agawit. Ngam apay nga itakalaang. Ha? Imbagak lang nga rudan, nga adda tirikrik naan ni baby. Ngam kaslaawan lakan ka. Narabyanak nga road ta nag-overtime makiti trabaho. Gan apay nga minaya. Adda inasikasok nga road. Ay, kanayon akasta. Ag-overtime ka, no ag-overtime ka. Ngam no maipapan kumamot tan iti anak ta. Ikam kumamot iti oras, ah. Ay. Tayta ka manin ako na akon. Di ka makawaawat. Anya? Siyakpay at talaga ti saan ang makawaawat? Makapaasar ti kastoy. Uray anya ta ramidag ang mga explain. Di mo mo ilat tamawawatan. Anya? Awan nga rod ti rabii, asaan kami nga agsinungbat kini Ruel? Apay nga, friend. Kasanumat ngamin. Awan apulos ti oras na kada kami nga agina. Ha? Kanayon na nga irason ti trabaho na. Ay, una yung tiamat anak mo. Di na panunutan anapatag, di may ipapay ng oras iti anak. Uwan nga rod. Ngam awan mat. Di na panunutan. Pampanunutot nga rod. Nga addan sa ti saan anasaya at nga aramidan na. Ha? Ape anak ko naman tikas ta. Wala. Tawan lang araw dun ti oras na kada kami nga agina. Ngam no sumangpat. Ti mat cellphone na lata ti mingmingmingan na. Di na pa'y paibatan. Kan umanisang nga agchat-chat. Ay sons, daytan Jessa. Naskan apaliiwa manaimbag day dyan well. Dayta ti science nga dati saan anasayat nga aramidan na. Kunakbutkin ka pare. Sarda nga mo dayta nga aramidan. Ha? Kasano ngay numamuan ni Jessa dayta nga aramid mo? Pare, awan laban ni Jessa. Gaputa umunay ta amin. Saan kami mo ta nagkalaysa? Anya? Saan kayo ang nagkalaysa? Ngam adda anak nyo? Awan maramidak pare. Ta saan kumot ngay ayatan ni Jessa? Ni Presi tay ayatak. Kat no agaw awidak ijayan ni Jessa. Kapula ang iti anak mi, pare. Anya? Ay na pare. No para kanyak. Unfair met piman iti part ni Jessa dahi tangar aramidam. Ha? No kastamot lang. Kasaritam iti nasaya. Tapno saan namang namnamakin ta? Dumteng tulay ta pare. Saan pa nga ita? Ay, jak ammo no niya ti pampanunutan pare. Awan makunak ka ni Jessa. Ngam no apay mo't nga isuksukat mo. Apay pailangan nga nagawid ka. Di ka lata anagyan ijay ayan ti trabaho. Ta nag-overtime ka, aginggat kay kayat mo. Anya? Kanayon mo nga irason ti trabaho. Tagayam, addasan anasaya at nga aramidan. Anya ka din day tayo bagpagam si ka Jessa. Di kan makapaglibak pa'y. Amok nga adda babaim. Ni Presi. Anya? Sino tinakaibagakin ka iti day ta? Saan nga importante no asino? Ti ibagam kit di, podno?
Tapno ibagakin ka, Jessa. Wan, pudno day ta na damag mo. Ngam saan mo nga ibaga ababaik ni Presi? Gaputa saan tamat ang nagkalaysa? Mawatam? Aniya? Tapno mo man niya. Pilpilitak laeng nga agaw awid ditoy. Kan saan aparakin ka, no di kat para laeng iti anak ka. Ha? Ita ana amuam ti maipapan kini Presi. Awan ti laban mo. Gaputa saan tamat ang nagkalaysa? Mawatam? Amo, no anyat pagkurkuranga kini Ruel. Tapno aramida na kanyang tikastoy. Ela, bayamon, friend. Tano ipilpilit mo lang tibagimgan ko, ana. At damat masaktan ka. Mariribo ka na. No anyat ti aramida kita. Kasano kami iti anak ko? Kahit mo sa wen, pimanawan ni Ruel, iti boarding house niyo. Owen, friend. Ay, una yun na siya, Ruel. Talaga na ulaw. Saan nga pampanunot. Ay nga mala, bayawon, friend. Tinapating kita, kat adakin kata anak mo. Iti ka ano man, sandang agbalin anaragsak iti dayja, Presi. Gusto lang tinaramid mo, Ruel. Huh? Toxic ti panagdenayo. No saan mo mat nga ay ayatan? Gusto ka, Presi. Ngam, bayamon. Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Masakit lang ti ulo ka mang pampanunot. O sige, aginana ka nga ron. Amok anabanong ka nagapoy ti trabaho. Mangisagana ak iti pangrabyantan. Agyaman ako na, Presi. Talaga gaya mapinanawa mo na kita ginam, Ruel. On pare, anyay nga ron. Kat saan kumat ngay ayatan ni Jessa? Anya? Agsaysayang kami lang iti panahon nagdenden na. E din to ta saan kumat ngay ayatan. Ha? Iso, pimanaw ako na. No may ipapan iti sustento tanak mi. Ipay ko. Ngimno ti ayatek ni Jessa. Pasensya. Dahil tati banag adyak may pay. Ay, unay kan pare. Panagkunak pare, gusto lang na dyan inarawin ko. Bayat ang asama pa'y. Ngamin, amo, nga't agdalaan ang masaktan, no itantan ko pa'y lang. Akyaw, anak ko. Awan nana. Naku nana iti amangtad. Ngam awan mo tititid na. Jakmat kayat, asyak ti mapan iji pagnana adandaki ni Presi. Tapno agpakaasi amangtad iti sustento. Adamo trabaho nanang. Anya? Umdas mat ti matmatgadak iti binulan para kada tayo iti anak ko. Ngum anak ko, responsibilidad ni Ruel dayjay. Tapno saan asika amin ti mangi-provide iti masapsapul ti anak ko. No talaga akayat na ti mangtad nanang. Isu ti agdisnudo amang yag dito'y balay. Saan kat asyak ti mapan ijay? Saan mo't apride? Makapaiba pa iti dayaw kas may sangay na. Amo, nakaragragsakak amang buybuya iti anak kong agay-ayam. Nakaragragsak. Nagpaspas at talaga ti panawan. Kasla ka anulaang idi baby. Anak ta ko nama. Imbilang kumuten kas pudpud nung anak ko ti anak mo, Jessa. Agyaman at mo kasta, Joren. Maragsakan akmat para ken ko na. Nang runa no, awagan na kapapa. Ay, naimbag ka pa'y. Taam mo nga isakit ti anak ko.
Ngam tipod no nga amana. Pulos. Amom Jessa, naglakati agbalin nga ama. Ngam nagrigat mo't ti agpakaama. Iso adakkel apag yamyamanak kan ka. Gapo iti panagayat mo kada kami nga agina. Awan na nyaman na. Kinapod no na. Basit lang nga panawen. Agkalay sa tamutin. Nayunak lang turnong ko. Nagawan abain mo, prese. Apay naaramid mo, tetoy. Pakawanin na ko, Maruel. Anya? Panagkunam ka di, kat basta latan ang mapakawan kay ti daytay naramid mo. Agasaman, tainyawid mo pa dito dagos taday jay alalaki. Pakawanin na ko nakmanan. Ngamjak mailibang ani Clyde di ay ayatan. Anya? Sakbay asimangbay ka itibiyag ko. Adan ni Clyde. Nabayag laang anaawan, gaputa nag-abroad. Ngam itata nagsubli. Jak mailibak ng aging ka itakat ay ayatak lata. Awanan kay tibain. Pinalawak ti pamilya gapukin ka. Ita, kastoy ti isubad mo kanya. Sige! Tumpaan nak aging gat kayat mo. Basta kalpasan ti panagsarita ta. Pumano kan. Kat pang-asim ta saan kan nga pakpakita kanya. Saan kan ngay ayatan? Abay ngayon may kaditi balay. Anyat gagaram. Agyaman ak Jessa. Gapot na pinastrak naklat ta. Imayak, kapot na kahit ko asarong karang tanak ta. Kasta. O sige. Urayam amariin. Nakaturog pa'y ngamin. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka lang dita. Mangisaganak iti merienda. Agyaman ak Jessa. Anyangay ka no tiga po nga imay ni Ruel ijabalayo. Pinasyar na lang ti ubing, Joren. Jakmat ipaidam kan kwa na. Gapo ta isukat nga ruti amana. Maawatan ka. Anya ka laki din na ya. Awan parikot kanya. Nga uray umay na sarong karan. Agyaman ak no kasta. Kunaklaki ti no makaungot ka kanya. Awan ti rumbang apagungtak. Gapo ta amok mat. Kun adda pa nagtalag ko ken ka. Asak lang ti ay ayatan. Husto ka iti daytang imbagam. Sika lang ti ay ayatan. No agkit kita kami man kin ni Ruel. Kat gapu laang iti anak mi. Co-parenting laang. Kumbaga. Anya? Nagsina kayon iti dayjay apresi? Wan Jessa. Kinapuno na. Awanin tam mo kapapanak. Wano pagsubyak. No sana sika. Anya? Pangasim. Di mo ko maipaidam ti anak ta kanyak. Iti ka naman. Saan ko nga impaidam ti anak taken ka? Sika ti bastalatan anang talikod kada kami. Gapo iti babae. Ngamawanan dayjay. Gapo ta inaklon kumatan. Iti kaano man. Saan ko nga insuro iti anak ta? Aguraan na ka. No di kat insuro kan kwa na. Asikalat ta ti amana. Agyaman ak Jessa. Kapot oray kasama ti kinatagas ko nga ama. Kanasawa kin ka. Kat nagtali na idlat ti kinasayaat mo. Awan magunod ko, no panggapak ti agibalas. Iso a binaybayan kay lata.
No maipapan iti anak ta. Sarong karamlat ta, anytime. Ngam dayto iti maibagakan ka. Di nakiraman apakibyangan. Gapot adamatan bukod ko abiyag. Arumbang laang asaan mo apakibyangan. Anya? Agsarita ta. Maipapan laang iti ubing. Co-parenting laang, Ruel. Tiawanan ba'y na lalaki? Kalpasan ti amin, ang sublimot lagayam keng ka. Ay, kunak nga rod no isudan kini Presi ti agkagasat. Ngam saan mat gayam? Hadayamat ti happily ever after a relasyon ala ti sana nasayahan. Awan ko naktumat. Ita, kasla nakakaasi no umay ijibalay. Ay, Ngam anya kay nga rod. Asi laang kas may sa agayam. ay, rumbang lang. Pang-asim ta saan mo na subyan pa. Makunak ka nagasat ka kini Joren. Iso nga iunay-unay ko ken kaasaan mo na subyan da jala lalaki, friend. Nung naaramid nan iti na minsan, posible nga aramidan ng tumalen. Jessa, itay ka pa palpaliwan. Ha? Kastaw na pa nag-is-isam mo. Kabayatan ti pa nag-cellphone mo. Asino ti kachachat mo? Ha? Apay, anya ka di ti parikot mo? Kat agi sa maklata Apay, makaungot ka? Ha? You don't have the right in everything I do. Ada bukod ko, kan bukod mo abiyag. Umuna iti amin. Impakaawat ko kan ka. Ako parenting laangan ti adda iti nagbaotan ta. Para iti anak ta. Ngam no maipapan kanyak. Awan ti rumbang apakibyangam. Gaputa saan tamat anag kalaysa. Akas iti kanayod mo nga ibaga iti kanya. Anya? Imulam iti panunot mo. Ako parenting laang ti kaaddam ditoy. Awan ti rumbang apakibyangam. Apayakas ta tila nga Ruel. Ah. Pasensya ka kuman iti panagsasao ti anak ko kan ka. Ayos lang tayo dyan, Ana. Diyak mo mapabasol ni Jessa. Napayakas siya iti panakilangan na kanya. No daman ti mapabasol. Katsyak na ita. Tinapod no na. Kastaw na'y ababawi ti mariklik na kita. O sa anak ko man nag-aramid iti sana ng sayahat. Nalapit. Aging gayta, da kamilat ta. Ay, Aklo na ka siyak tinagpitot, Nana. Siyak tinagkurang. Magsakit ang panunutan. Ako parenting lang. Tiyad tayo tinagbaitan mita. Ngam di nakaragragsak kami, mat. Ngam dinadahil ko lang, Nana. Isang pasol ko na ito. anya ngay ngarod paro. Adal day taken ka. Asaan nga amin abanag apanawam, ket mabalin mo lat taasublian iti kaano man akayat mo. Gusto ni Jessa, Nana. O saan nakarumbang nga makibiyang iti biyag na ita. Gaputa saan ko nga imparik na ti ayat ken pamatag karag iti untaway akasapulan tak nga gina. Nawan maramidak, ludikat aklunak ti amin. Ruel, Pagyamanak pa ikit di, turay kastoy ti set up mi. Kat saan nang ipaidam ti anak mi kanyak.
nga uray kas taon ay ti kina-irresponsablek nga ama. Anyat kahit asawan da ito invitation, Jessa. Invitation ti panagkalay sa amin kini Joren, Ruel. Wan gayam. Saan ka gayam nga aware anya? Anya? Kaya't ko laang nga ipakaamukan ka. Ani Joren tinabayag akaayan ayat ko. Siguro, adadwa atawan ana palabas. Manipod pinanawan na kami. Sakbay ang nagdaton kanya. Anya? Awan mat makunakan ko na. Gaputa responsable mat. Kan mapagwadan nga ama iti anak ta. Ti anak ta, abas talatan pinagtali ko dam. Jessa. Adakan ka. No agtali na adkalat ta ditoy para iti anak ta. Ngamno ti panagkunam. Kat kasla ka nga angin para kanya. Nawaya ka apumanaw. Ngamno para iti anak ta. Ala, agtali na adlat ta, ti co-parenting iti nagbaot. Pagayam, di tan tinagibo. Asino man day ta ako, Mario? Ibagayo ken kwa na. Asar dengan nanti panagar aramid na iti istorya asaan mat apod no. Taamangan no idimandak. Gapo iti kastang aramid na. Uy, Jessa! Aday bagam Ha? Anya mananday tanga ibagam? Panang dadaol ka di manan? Ha? Kwa? Nakitak ngamin ni Daniel idi kalman iji parke. Adamot ka duha na babae. Anya? Hoy, Elvi. Kas iti nakunak idi. Uray aggayam ta. Saan ko asayangin ti panaggayam ta? Gapo iti kastang aramid mo. Day talamang daddadaol ti ammom nga aramidan. Ha? Amangan mat na ti kabsat na ti bagbagam. Kabsat? Kabsat ti kasday kaswit? Anya? Angam ala No saan ka amamati iti ibagbagak? Addakan ka dayta. Imbagak laang tinakita. Kan adamatan kan ka no guraan nak agayam mo. Awanan ka iti bain. Imbes agayam ka. Isakit na. Ngam dadaalam pay laang ni Daniel kanya. Uray awan gayam ko. Nukas matlakan ka. Anya? Ay na friend, ti kasayatan nga ranidam. Paliiwam ko ma, ti kayan ayat mo. Ha? Anya ti amom, nupod no ti dandanon dagan ka. Saan mo lang mo? Ha? Kaya't mo asawan? Naipadamat ti panunot mo iti dayjay nga Elvi? Saan madagasta, friend? Ti ko naklang, paliiwam ni Daniel. Anya nga iti amom, nuluklukwan na ka. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Amok analablabas pa iti panagayat ni Daniel kanya. Di na maaramid ti bagbagayo. Ay kat nasayatan o kasta. Sabay la ko mga rod, tanagbidot dagiti data o kadagiti idandanon dakan ka. Agpudno ka man kanyak, Daniel. Ha? Ado ngamin ti mangibagbaga kanyak. Nga adda ka no sa bali a babae akanayon mo akadwa ijay ili. Pudno ka di. Asino ti chismosa anak kaibaga iti daytakan ka? Saanan anas kan no asina. Ti kanyak lang. Sungbatam ti saludsod ko. Jessa, si kalaan ti ay ayatek. Napudnuakan ka kunak manen. Jessa no ay ayatan nak, kan ada pa nagtalik mo kanya. Saan ka basta mamati iti bagbagata? Daniel. Iti agayan ayat, saan ang maliklikan nga da pa nagdadahil iti tao? Ngam saan ka kumabasta mamati kunak manen? Si kalaan ti ay ayatek, Jessa.
apaya kasta ti panagsinaay mo si kabaklan. Hay manan, hanya ka mo no niya ti bagakan ka friendship. Ha? Diya kaya tapasakitan direct nam. Ay, Anya ti kayat mo asawan? I was walking down the stairs yesterday at SM. Accidentally, I saw your boyfriend with another woman. Anya? When? Iti nakita nak, kundilingad pailaang. Ngam nakita nga isuday jay. Anya? Hinita kiti up and down. Kalbasan na, sinusilapak. Hay, no saludsudam kan kuha na kat aglibak. Ay na friend, i-break mo. Kunak lakit din no na iduma ka kin ni Elfie. Saan matgayam? May sakamat amang daddadaay. Ha? Awan at talaga tinapudno agayam. Ha? What? Tapno amom anya. Dakkel ti panagtalak mi kini Daniel iti tunggal mesa. Iso nga amok asaan na amaramid ti kasta kanya. Jak pulos pa yan dagita nga ibagbagayo. Aging gaadyak na panaknakan. Oh, apa ya kasta tilangam, Jessa? Kasla da parikot mo. Agpudno ka man kanyak, Daniel. Pudno ka di ti indanon ni bakla kanyak. Ha? Di kan aglibak. No bilang tapod na. Ibagam kumatap no amok tar aram itak. Jessa, manon adaras nga imbagakan ka. Asika lang ti babae ti biyag ko. Nga mapayapat patyong dagiti dandanon dakan ka. Ha? Apay, napatpatag ka di dagiti gagayam mo apeke. Ngam siyak, akaayan-ayat mo. Pasensya ka kuman iti na ibagak. Kayat ko lang amin asiguraduan. Nupudno ti bagbagada. No napudno ka, kan ada pa nagtalek mo kanyak. Saan ka basta mamati iti pamerditi at tao? Itay pa'y apalpaliiwod ka, anak ko. Kaslad na parikot mo. Nan, ibagam ko ma. Iti kasta, matulungan ka no anyaman dayta. Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Daniel, nana. Kan mas naawak. No apay nga imblaknak matan iti messenger. Anya, mariribo ka nak, nana. Diyak ka mo no anya ti aramita. Ay, diyak ka mo no anya ti ibagak itakan ka, anak ko. Hindi pa'y lang amin nga imbagakan ka. Adalom anaimbag ti ugali na. Ngam ti kanayon mo nga ibaga. Nasingpot ni Daniel. Kandakal ti panagtalak mo kankwan. Anya ngay ita. Nana, amom no apay anaramid na kan katikasta. Amangan kit di mat no ti babae akanayon na akadwa ijay ili. Tinangiblakkan ka iti messenger da di at Daniel. Anya. Nasaya at nasabat ka, Melvin. Oh, apay akastamot din tilangan. Kasla nagdagsin ti parikot mo. Ay na, no siyak ti sika, i-break mo ni Daniel. Ha? Ay, niya di kaya't masawan. Ay, saan ka kumamasari ti bagaking ka Lukluk ko nakalaang ni Daniel. Anya? Adakin ka, no saan ka mamati itim bagak. Nasingid agayam ko ni Daniel. Iso nga amin na mapaspasamak iti biyag na. Amo. Ha? Kabayatan ti panagay ayat, ken panangipatpatag mo ken kuana, at damot sa bali nga ayatan na. Kadyak amo, no asino tinapatpatag kada kayo, iti babae akanayon na akadwa. Anya? No saan ka mamati itim bagak. Mapan ka ijay restaurant nga si dagi ijay SM. Kanayon nga ijay dangag kita, tunggal malpas ti trabaho mi. Ijay dangag sabsabat ken ni Ella. Itawan pa yan naladaw ka ngay may, honey. Naka-order ako ni Timakan. Itay pa eh. Ha? Ay, kwa, pasensya ka kuman ha. Adda ngamin impasangbot ni boss ng inaramid ko.
Awanan kay tibain, Daniel! Jessa, Pudno gayam ti bagbaga dagiti tattao kanya. Ngadda sa bahay a babae. Anya? Ket sika a babae. Apay, saan mo kadi nga among addan kaayan-ayat ni Daniel? Daniel? Kaya't nga asawan? Luklukon na klaang? Jessa mabitlaan. Ela, saan ka aluklukon? Sika, ti ayayat. Anya? Pasensya kan, Jessa. Saan kan ngay ayaten? Iso apang ngasim. Lipaten ako. Apay anaaramid mo kanyang tikastoy, Daniel. Jessa, bakawanan mo kuman. Aklo na ka nagbidodak. Kinapudno na. Planok nga ipudnok kan kati amin. Ngaman niya, awanan kay tibain. Inayat ka nimpatag ka. Ngam kastoy taramidam kanya. Ay ayatan na ka di paiwan na sanan. Lading itak, Jessa. Ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ni Ella ti ay ayat. Sapay la ko ma. Tamawatan na. Lipatan ako. Lipaten kamaten. Aklon rin ta. Asaan adatati para iti maysa kan maysa. Saan akon anaragsakan ka. Anya. Anya ngayon ako. Mamati ka ka din iti bagbaga dagiti tattao. May papan iti kinababaero da dya, Daniel. Nana, no idi pa'y la kumadamo nga addan mangmangeg mo, asaan anasaya at nga aramid na, kat pinaliw mo. Naamuam kumadakos. Iti kasta, saan kayo anagbayag? Kan saan kumaanasaktan tirik nam akas ita. Pakawanan na kumanana. Saan ang kanamati kada kayo? Nagsakit iditin akum ko kada kayo. Ngampod numot gayam timbagayo kanya. Awan parikot kanya kanak ko. Kasta talaga ti ayat. No ipatpatag mo ti may sa tao. Anya aman ti bagbagati sa bali a tao. Saan mo apat yun? Aging gaasaan mo ang napanagnakan. Napanagnak ako, nana. Iso amo mati akon alinuklukon ang laang dayja, Daniel. Nagsaysayang aklaang iti panawan ko iti dayja tao. Mababain ang kita kadag iti kagayam ko, nana. Ha? Nangro na kada elfi kan bakla. Kasta unay agurak kadakwat. Ngam isudag ayang ti husto. Ay, naawa na niya man na, friend. Tinabatag, katamo mo di pudno nga ugali na. One friend. Iso ang nakiwin na suwasakon kan kwana. Elfi. Pasensya ka kuman kadagiti na ilawan ang panagsasaok idikan ka. Ha? Kinapudno na. Mababainak ka talaga kada kayo. Ngam inturturad ko lang ang timakisalita kada kayo. Awanday jay, Jessa. Kas itinak mo na ni bakla. Tinapatag kat naamwamon ti ugali na. Iso ahusto laang nag-break kayon. Saan a-deserve ni Daniel tinapudno a panagayat? Ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan.
Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Gasa iti biyang. Adda ka di pa panan yung inton bigat, nanang? Ha? Awan mo't anak ko. Apay ka di? Yag ko kumadag iti ubing. Ay kat yag mulat ta aditi balay anak ko. Bantayak ida. Apay, sa dino ti papanam inton bigat. Imawag ngamin may sa ako marit, nanang. Agpadalos ka no iti ko. Kan agpakulay maten iti buok na. Kasta ka di anak ko. Katuan iso ka pa'y maurnong mo. Kantap no adamot igatang mo iti masapsapulyo. Wala na. Nagmayat mo din na may anang kulay iti buok ko, mare. Siyempre alangan mat apagbalinan ka apangit. Si kakit di mat. Ay, nagpintas ti buok ko. I like the color. Kat, mano amin ti bayadakan ka, mare? Bale, 700 ti hair color mo, mare. Kan 500 ti panangdalos ko iti kukom. Karama ng J-nail extension. Iso 1,200 amin. O sige, mabit lang ha, mare. O, agtoy 1,500 mare. Bay amon jay baryak. Ha? Keep that change. Ay na, agyaman ak unay, mare. Awan anyaman na, mare. Siyak ti rumbang nga agyaman kan ka. Gaputain home service na. Awan anyaman na, mare. Sika talaga. Ala, agmerienda tapay nga rod sakbay ka nga agawid. Adain sa ganak a merienda para kadata. Kamat gaya ti masabat ko, mare. Narabyan ka man. Uwan nga rod, mare. Nagapuak ngamin ijay ili. Ha? Anyat napan mo inarami di jay? As usual, mare. At namanin napan ko dinalosan ti kukuna. Kan kinulayak ti buok na. Ay, wow! Sana all at talaga. Naimbag ka pa'y tadamanin income mo itangal daw. Si kakit di mat, mare. Manula ang matday jay. Naimbag lang at daigatang iti abasto, Sa bagay matkat di, Ang, mas daawak man kan ka. Adamot tinatalga da trabaho nila kay mo. Ngam todo kayod ka matlata. Ay na, mare. Uray adda trabaho nila kay ko. Saan nga umdas? Nang runakat adda ubing mi. Ay, pulos tupay nga awan mayawat na kanyak no maminsan. Kasta ka di? Amangan ka di matno adda paggasgastusan na asabali. Pasensya ka kuman ba kay? Awan mayawat ko itakin ka. Anya? Aldaw ti sweldo ita. Ngam awan mayawat mo kanya. Sa dino ti pangip-ipanam iti sweldo. Pasensya ka kuman. Adda ngamin napatagan ng usarak iti kwarta. Anya? Unay kan, Jerry. No anya la unay ti paggasgastusan. Naimbaglaangan taad dapay tinabati anat gada. Sana baling, italaang bakit? Inton sumaron mo pa nagsusildo. Iawat ko amin ang king ka. Rumbang laang. Saan mabalinday tangar aramidam? Jak amo no anya ti paggasgastusan. Tadi mo mat ibaga. Wano? Adalam matan ti agsugan. Si kakit di man. Saan mo't bakit? Unay ka na ya. At dala utang ko abinayada. Isungawan na bati ti sweldo. Parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti allowance mi iti allowance nanang. Dandani pa yun maibus ti bagas mi. Anya? Ay unay yan ti asawam. No anya launay ti paggasgastusan na. Day nga rod ti jak mo nanang. Di na nga magko ni Jerry. Ngam na ko nanang at dala binayadan na nga utang na. Utang? Kan sa dino ko matinang ipanan na iti inutang na no bilang laang. Jak mo nanang. Ngam maamwak tumat laang. No sa dino ti pangip-ipanan na iti sweldo na.
Taman pa nga imay kakanyak, tapno umutang iti kwarta kanakan. Wan, Angkal. Awan nga min apulos ti kwartak ita. Apay, awan ka di trabaho nila kay ba? At damot, Angkal. Iso na lang ang tadyak amuno sa dino ti pangipanan na iti sweldo na. Awan nga min mayaw awat na kanya. Aniya? Di kay madanagan, Angkal. Apaman nga adamat gadak, bayadak tumat laang. Sige. Mano ay ati utangam, Pia? Uray 2,000 laang, Angkal. Sige, mabiit lang kanakan. Ala, tiwalit ka o dyan si Led. Agyaman ak unay, Angkal. Aping nga itakalaan. Rabin, Pasensya kan bakit? Adala na patigan na panak. Napatag. Anya dayta. Kasla ka na yun matan akas na. Di mo pa'y ibaga kanya. Ay, awan day jay. Anya. Adda ka di jak amot, Jerry. Awan. Nya kalaki din na ya. Ala, maturugan. Mga rabiyak lang, maturugan mo tayo. Anya. Ang damat na itaimat mo, Mare. Aglakla ko kagaya man iti merienda. Wan, Mare. Nasken adobli kayon. Ngamin, saan mat akanayon nga addag padalos iti kuko. Wano agpakulay iti buok kanya. Malang gumatang kakit din iti lako. Naimas da ito'y. Ay, diya ka mo, no kasanok nga ibagakan ka da ito'y. Ay, agpakpakarigat ka nga agsapol iti kwarta. Tapno lang ada maigatang mo iti kasapulan dagiti anak yo. Ang nilakay mo. Ay na! Anyat kayat mo asawan. Ay, pasensya kan ha. Ay nga, naskan nga maamuam. Kuam, Mare. Ada babae ini Jerry. Anya? Ay, pudno dahi ta, pudno. Isu dahi ta ti makagapo, no apay nga awan mayaw awat na kan kaasweldo na. Anya? Saan lang nga siya tinakakita kan kuha na, Mare? Gimatang iti gatas ti masikog ijay pharmacy. Ikod, nagsuit da. Anya? Amo matan, chismosa ak. Dinamag ko jay agbambantay jay pharmacy, no kanayon da agumatang iti gatas si jay. Ket ay na, huwan kanwa? Ay, dahil pailaan nga imbaga jay pharmacist. Amo ko na akabit na day jay. Iso amanibo dita. Bantayam ti gargaraw ni Jerry. Ala, gusto ko man day ta pa nagsangsangit mo, anak ko. Tsaka mo na niya taramidag nanang. Tsaka mo na niya tibaga kini Jerry. Pagkalmao ti Bagim. Kat kasaritam ti asawa mintun sumangpot. Nanang. Saludsudom nga umuna, no pudno tinadamag mo. Managkunak, pudno nanang. Ngamin, manon ang bulan na nagbaliw ni Jerry. Malaksid nga inaldaw ang marapian. Awan pa'y apulos mayawat na kanya kasweldo na. Kanadlaw ko, uray tangat rapi, at kain inawag na iti cellphone na. Aniya? Diyak idi kaya't apanunutan nga da babae na. Ngam idi imbaga ni bakla day ta kanya. Mamati ako nana. Mamati ako na dakabit ti asawa. Apya kasta tilang. Kasla nagsangsangit ka ba kay? Wan! Nagsangsangit ang kapoy tinamuag, Jerry. Anya ti bagbaga? Awanan kay tiba, Di ka man aging diding awanan mom.
Isumat lagayang mga wan apulos ti mayaw awat mo kanyak asweldom. Gaputad da babae magasgastusam, kasta ka di. Anya? Oh, nakigtot ka. Gaputa na amwa kung tilimlimad mo. Agpudno ka kanyak, Jerry. Agpudno ka kanyak, Jerry. Agpudno ka tapno amok dar aramidak. Pia. Awan apulos tinanak. Kurang lang aramidak ngal daw tirabi. Tapno lang ad namatgadak. Ngamsi ka nga ama kinasawa. At dagayam sa bali apaggasgastusam. Naimbag pa'y jay kabit mo. Maigatangam iti gatas na. Ngam dagiti anak ta. Pulos! Nasaysaya at noagsi na talaangan, Jerry. Ha? Sana bali, kabailak mat siguro apadakkelan dagiti ubing asyak laang. Aramidak ti amin. Mamati ka kumakanyak. Siyak ti asawam. Isu apat tiyem ko matibagak. Ha? Awan kinapudno na dagiti indanon dakin ka. Awan babaik. Pangasim. Mamati ka kuma. Namimpinsan anapukaw ti talakkoken ka. Nagdagsan iti baro kong apanunutan. Noan niya tinagkurangakan ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Pia. Nagsakit tapno amom. Impaay ko amin nakabailag para iti pamilya. Sika nga ama ti rumbang kumaamangitakdar ka na kami nga agina. Sika pa'y na tinagaramid iti banag nga amom apakadadaalan ti pamilyam. Ay, ulbod nga asawam. Kasano kumasa na pudno nga da babae na? Adon ti tattao a makapanagnag iti dayta. Mari. No kayat mo, kaduan ka ama panigay ili. Ha? Ijay ka na na paggatangan na iti gatas da ya babae na. Sigurado ka? Aywan mare, awan pagdanagam no siyak ti kaduam. Sige. Mapantain ton umay alawas. Makumi-kumakpay ngamin ita. Gaputa ado ti agpadalos iti kuko. Naggapo ka kadimanan iti ayan ti babae. Ha? Amangan no san kapay anangan. Amangan no di nakapinakan. Ingka mangan. Adda imbati ni amakan para kanta. Pangasim ko ma. Daitang iwat mo. Amangan lumangag dagiti ubing daitang ibagpagam. Ha? Apay. Mabutang ka ama-amwanda. Wan no mabain ka. Awan ti dakes nga aramidak, Pia. Isung awan ti rumbang apagbutngak wenno pagbainak. Ti bagbagak laeng. Amangan lumangag da. Kit panunutin da apud no daitang ibagbagam. Di ko namkit di. Pudno ti bagbagak. Alam, panawan nak dito'y. Tamangan no anya pa'y tisaan anasaya at amaisawang kukan ka. Rabiin, hindi matin lumabas ni Jerry dito'y pagpalpaliiwan ta. Mabiigla ang mare. Sigurado. Ay, ti asawam da jay. Oh! Ada imat na adaya per. Ay sos, madlaw nga dardaras. Dito'y kanaang asit gak ti asawa. Jerry! Pia? Anya ti... Apay nga daka dito eh. Si katirumbang asaludsudan. Ha? Apay day tadaya per nga imat mo. Pangipanam iti day ta. Sungbatam ti saludsud ko. Pangipanam iti day ta. Sumungbat ka iti nasayaan. No di mo kaya't apabainan ka dito'y kaaduan kita tao.
Mabalin ka din ijay tanto balay ngagsarita. Apay pay lang ay balay. Addaak lang aruden ditoy. Apay data daya per kunak. Kinapudno na, nagpas nga ni Jocelyn. Anya? Pakawanan na ko, ma. Nagbidutak. Awanan kay Tibael. Nagpudno kamat lang. Apay aramid mo kada kami ti kastoy. Apay! Pia, pangasim, pakawanan na kuma. Aklo na ka nagbidutak. Nagbasolak. Saan lang nga sika? Nudikat ng runa dagiti anak ta. Nagkalay sa ta, Jerry. Ngam ikan ka itiwayawaya. Saan ka akontraan no anyaman ti pagragsaka? Diyak kaya't ti adupay asawa. Agpili ka. Da kami, wano day chay a Jocelyn. Agpili ka. Pilyam no asino ti among itibagim anaragsak ka. Awan serbi na ngagdeden na tayo. No awan matayat kan patagnikan ka. Ay ayaten ka unay, Pia. Gandag iti anak ta. Nasulisog aklaeng. Kat no bilang ada obligasyon ko. Jay ubing laheng. Saan? Takdaram ti obligasyon mo kadakwada. Kas itinang ko ng itay. Ikan ka iti wayawaya. Nga uray data tinagkalaysa. Saan? Pangasim. Urnusin tati amin. Ikarik. Ipamaysa akong ti panawin ko kada kayong haginak. Saan? Pumanaw ka. Pangaasim ta ikan na kumaiti pagtalnaan ti panunod ko. Amok anaragsak kay iti daitangay naramin mo. Gaputan no napatag kami kan ka. Saan ka basta masulisog? Ken iti ka anuman. Saan nga excuse ti pan nakasulisog mo lang? Amom iti bagim ti ibungan. Ngam inaramid mo lata. Isu asaan apan nakasulisog dayta. Talaga akinayat mo, Jerry. Dexter? Saan man? Apay, awan ka di apulos ti text na kan ka? Awan nga rod. Sipod nagbayag ijay lugar anapanan na. Anya? Juan Agnes, madanagan nga rod. Amangan no adamot tinapasamakan ko na ijay. Ay na, jak la mamati akas tangag paiso, Arlene. Ha? Di ka masaksaktan iti dayto nga ibagak ha. Amom ka di? Damo pa ilang apan nakakitak iti nobyom. Madlaw na saan amatalak a lalaki. Anya? Wan, iso nga isaganam kiti ti bagim. Taamangan no adak iti sa baling aramidan na ijay. Talaga naragsakak, takadwa ka, Rina. Kan, saan ka, KJ? Kasta ka di, Dexter. Wan, Rina. Isumarod anayin labak adagos kan ka. Anya? Wan, Rina. Punot ibagbagag. Ay ayatan ka, unay-unay. Di ka kumamad agsaw iti kasta. Agnes! Aklo ng laangan analpasan ti amin ka na kayo. Kat agkararat ka. Masarakan mo talaga aparakan ka.
Sana bali Saan laang mat ani Dexter ti lalaki dito'y lobo? Pare, masikugan ni Rina. Anya ti plano mita? Uwan nga ron, Arnold. Jack amo ti aramidak. Ay na, kasano di mo amo ti aramidam? Nagayatan nyo dahi tadwa. Uwan. Sa anak-anak kasagana iti may nga obligasyon. Ay na, nalpasen ti amin. Iso arumbang lang at akdaram dahi ta, pare. Mawatan na kuma, masikog ni Rina. Iso ajak kumakayat ngagdindin na kayo latta ditoy. Uray pumanaw kayo pa'y kuma. Agawid kayo. Uwino adda kada kayo. Sa dino ti kayat yu apapanan. Sana bale? Tasaanin na makatrabaho ni Rina ditoy. Gaputadakkulin ti tiyan na, pare. Nya. Nalawag tinanggag mo, pare. Gaputadyak kayat ngagkadkadwa kayo latan dito'y pisto. Sakit masikog ni Rina. Amangan no ibagaki din na Arlene akan kanunungan ka. Sapay ko matamawatan na. Mabalin mo tagtrabaho dito'y pisto. Ngamday takit no isimpam ti biddot mo. Ingka kasarita ni Arlene. Agdawat ka iti pamakawan. Kat apaman na makapagsarita kayo. Ikalaysam ni Rina, pare. Pare, awanan pang gadak. No papanawon na kami dito'y. Ngam saan nga rod amabalin nga gigyan kayo latan dito'y. Kinunakmot king ka, pare. Amabalin mo ti agsubli dito'y. Apaman ama ornos mo ti biddot mo. Gumatang itinaimas asidaan, Dexter. Ano sama? Noan niya ti adda? Amumat. Nababalaan ti tangdan ko. Ije pagpapaayak asyap. Ay na, makauma ti kastoy. Anya? Ha? Agbababawi ak asimurot ken ka, Dexter. Kunak ano ipaayan nak itinanam ay abiyag. Akas iti kanayon mo nga ikari idi kanyak. Maipaayan ka kuma. No amumat ti tumulong, Rina. Anya? Tapabasulan nakpay ita? Ha? Amumat asyak ti agaw awir iti anak ta. Kasano ak nga rod amanggad? Saan aday ta ti kayat ko asawan, Rina? No kumamot amum ti aginota, adda kumamot urnong ta. Adda kumamot igatang ta itinaimas amakan. Ngam saan mat? Taday talabado, kaskadaan niya ladita tigat-gatangam. Di ka aglablabas, Rina. Tano kunam ama umumakan kanya ka. Idi pa'y laang ano umakan ka. An-anosan ka laang, gapu iti anak ta. Ngam laglagi pam, asaan tapay anak kasar. Isu amabalin asinaan ka, iti anyaman nga oras akayat ko. Anya? Takas tati ibagam ita kanyak. Apay, kayat mo ka di asublan ti sigod anobyang, ha, Dexter? Wan! Gapu ta adahiw an anak nakam ngam iti sika. Anya? Kunak ngamin kan kakot. Masarakam ti lalaki at talaga aparakan ka. Wan nga rod, Agnes. Kunak lakit din no awanan ti gusto kanya. Iti ray ta kinapintas mo? Awan kiti ti mangayat kan ka? Kan maysa, professional ka pa yun. Ay na, saan aday ta ti kayat ko asawan, Agnes? Tinapalabas ko ti kayat ko asawan. Ay na, awan patok tinapalabas. No maipapanon itinapudno nga ayat kunada nga rod. Sa bagay Ay na, nagdakkel ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputan na singpot ni Kevin. Kat, awan ka di ba ti plano yung agkalaysa? Umadanin. Madama nga rod ti plano mi para iti panagkalaysa mi. Ay na, magagara na unay. Kat siyak to ti maid of honor, ha? Sure.
Sika talaga ti maid of honor. Gaputa sika nga rod ti best friend ko. Ay, una yung tikastoy. Noodles man ang timakan. Ay, kat ano sama? Tay sumat nga rod ti kabalan ti kwartam agatangan. Ay na, biyag aya. Apay, Ay. at reklamom? Siyak tupay, kat an-anusak nga uray amok nga awan sustansya na day ta ipapaunag ko, kat agdididi pa'y ti anak ta. Anya? Oh, anya, Dexter. Ibagam manan nga agbababawi ka anang ikabalay kanya. Ibagam manan nga adayuan anak nakam ni Arlene ngam iti siya. Huston, Rina. Di kan sumanao. Awan lang arudan ti masida. Karkaruan pa'y apatamnayan ti panangan. Gapo iti kinalabid mo. Ah, kasta? Huston ko na, Rina. Di ka nagsupay. Di mon urayan ang maong puti anos ko ka. Arlene, apay ka di anak at adayo tinakaiturungan dagiti imatang mo. Kevin lakay. Apay, agbababawi ka, anak asawa kanya? Sika talaga lakay. Apay ko mga agbabawi ak ngay. Ha? Ay katadakan ka Nung ay adda di mo kayat kanya ka. Di ka man lakay. Awan ti panunot ko akasta. Kinapudno na. Nakaragrag sakak, gaputa si ka tinagbalin nga asawa. Naanos, kan manangilala. Agyaman ako na, Arlene. Kat ikarik, ipatag ka aginggat maudi nga angas ko. Kasta agmatlakay, gaputa ay ayatan ka unay-unay. Apay nga rod, akasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak nga rod tinapalabas, lakay. Ha? Pampanunutak dagiti nasasakit abalikas ko iti kini Dexter. Gapo iti nalaos asakit tinakam ko kankwanan. Uray kaskasano, makonkonsensya ak. Ala, di mon pakariribukan dayta. Agdawat ka iti pamakawan ti Diyos. Katinton addaman pagsabatan yu ka ni Dexter. Agkidaw ka mat iti pamakawan kankwana. Ha? Sigurado ka, lakay? Palubusan nak amakisarita kini Dexter? Apay kumaasaan ngay. Palubusan ka, Arlene. Gaputa mo ngagsarita kayo laeng. Kantap numapunas ti dagensen di tabarukong mo. Pasensya ka kuman Doon nakaisturbuak, Arnold. Saan mat, Dexter? Naimbag man tayo may garito yung pesto. Kunaklaki din no sinakit mo dagit imbagbagak itikin ka. Saan, Arnold? Apay kumangay nga agsakit tinakam kukun ka. Kinapud mo na. Mabayin ako mga agparangkan ka. Ngam awanan ti amok nga asitgan. Ha? Apay? Adda ka di parikot mo, Dexter? Arnold, diyak mo. Numaibaga parikot da ito'y. Ngam apay nga taakas to'y. Kanayon ang nadagsan tiriknak. Kat ni Arlene kanayon ti adda iti panunot ko. Kat iso pa yun ti may saasaan mi apag kinkinawatan ka ni Rina. Anya? Uwan, Arnold. Day tatipod no. Kan may sa kaslaawanan panagayat ko kan ni Rina. Pare, addan anak yu kan ni Rina. Iso arumbang lang nga ipamaysam ti atensyon mo kadakwada. Kat no may papanmot kan ni Arlene. Asid gam. Kat agkid daw ka iti pamakawan. Tapno mapunas ti dagensen mo. Wan pare, aramidem na ita. Tapno maaddaan ka iti talinaay iti panunot. Nagsina kayo, gapo iti biddot mo. Kat adda ti sakit tinakam naking ka. Iso akasta amakonkonsensya ka.
Banag amang mangtid daginsen itiriknam. Ngam no agpinakawan kayo. Sigurado. Mapunas dayta, pare. Wan Arnold, aramitak dayta. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Gasa, itibiyag. Sumangpatan ng tunpigal, tagbalin ayayayo anak ko. Pudo ti kinuna ti amayo, kat agsingsingput kayo kumaha. Apay, sa dino ka di manan ti papanan nyo? Wan nga Rod, pumanaw kayo kadimanan? Panawan da kami manan? Benji, Ana, mawatan nyo kumati panggapmay ni mamayo. Para matlang iti panagkadal nyo da ito yung araramitan mi iti nayo. Ngam na para kada kami, Papa. Saan akwarta ti kasapulan mi? Mabiyag kami, mat. Nga uray saan kayo nga umadayo. Kontento kamin itibiyag tayo, Papa. Mama. Ana, sana bali, taadamat ti kapsat mo akadwam dito'y balay. Kan adda nga rod ti umay inton bigat ayayayo. Mama, Papa, saan ayaya ti kasapulan mi? O di kat da kayo amis mo anaganak mi. Da kayo ti kayat mi akadin na. Ngam no iso ti pakaragsakan nyo. Nga adda ka da kayo daytan. Amo mimot lang adi kay matubngar iti dayta kayat yo. Mama, Papa. Sika ka din ni Rika? Tiyag balin ayaya dagiti anak mi? Wan, sir. Ala, lumugan ka nga rin iti kotse sa agturong tanijay. Wan, sir. Awan ka din tigatagam. Aman no adra. Panunutam, itatada pa dito sentro. Awanan, sir. Ala nga ron, mapanta ni Jibalay. Ay, amom, nasaya at mat, di ka nagbabawi. Umay dito syudad, Riga. Saan at talaga, sir? Gaputa ka sa pulang unay ti trabaho. Nasaya at mat, panagkunak, kasan ka marigatan ngagbalin ayaya dagiti anak mi. Kaputa dadakil dan. Ulay uti inaw na, kan high school mo ti inaw di. Kat numay papan mo iti lalabaan. Saan ka marigatan? Tauray washing machine na kanayon daramatan tunggal aglabaan. Oon, sir. Kabailak ti trabaho. Gaputa day tamat tinagbalin at trabaho idi. Okay. San gaya man nagkamali ti misis ko anang piligan ka? Benji, iho, di mo kumabaybay antikabsat mo, ha? Insan nyo kumangay ikan iti sakit ti ulo ti yayayo. Wan, Papa? Kat si ka, Ana, igaad mo kumati agadal, iha. Katong palom kumati baga ti kapsat mo. Kastamat ti yayayo. Saan kayo kumanga agap-apa, ha? Saan kayo kumanapalubusan, Mama? Amok matlang saan kayo amaigawid. Iso apalubusan kayon. Sapay ko mataagawid kayo adagos. Wan, anak ko. Ipatpatag kayo unay-unay. Dayta kumati kanayon nyo alaglakipan. Kanayon kami nga umadayo. Ngam para matlaang kada kayo ti aramidan mi. Wan, Mama. Ket aganad kayo kumakanayon kin ni Papa. Mama. Wan, Mama. Aganad kayo, Kan kanayon kayo ito nga umawag kada kami. Ala, kayo lumuganin. Mapan kami matan. 15 minutos laangan. Ag-flight kami. Wan, Papa. Sir Benji, adda ko malaang kayat ko adamagan. Ay na, Benji latan. Tsaka ti nakapurpurmal. Anya ka di kunaya damagan nyo? Benji, ita ka dila ang amapan iti sabali apagilian dagiti dadakkel nyo? Saan, Yaya? O patabulan lang ti panagtali na dito Pinas?
kat pimanaw da manen. Nukas na. Nairuam kayon iti kabsat mo akanayon da apanawan? No siyak, narwama ko niyaya. Ngam ti kapsat ko, kanayon na abirukan da mamakan papa. Iso na sakit tinakam na iti papanda. Ma'am Ana, anyat orasan. Apay nga itakala ang asimangpet. Itay pa asimangpet ti kabsat mo. For your information, Manang Rika, yaya ka laang dito'y balay mi. Isu nga awan karbengam amakibiyang iti aming yar aramidak. Kan awan ti karbengam amang ibaga kanyak iti kasta. Maawatam? Ma'am Ana, saan kayo apakibibyangan? Ngam siyak ti yaya yo. Intalagda kayo dagiti dadakkel yo kanyak. Iso ang pagrebengak akita akmat no anya ti aramidan yo. Arig nan siyak ti may kadua dadakkel yo. Iso a responsibilidad kayo abantayan. Ken iwanwan iti aramidan yo. Oho, adula amin nga ibagbagam. Ti ibagam kit di, biyangot ka katulong. Anya? Manipod ita. Di nakpakibibyangan iti kahit kung aramida na. Tano siyak ti masuron, kabailan ka apapanawan. Laglagi pang, balay mi da ito'y Manang Rika, maawatam? Anya? Ala, di ta kayon. Ingkakit di ko pinandag iti badok ka na magaan. Ay, anyan na itang ubing. Talaga asabali ti ugalin. Manang Rika? Oh, Benji, nakariing kamat gaya man. Kayat mo ka dita itimplaan ka iti kapem? Ay na, Manang. Sahanan, syaklatan. Sa anak mo't ngubing, nga ultimo kape kat ipatimplak pa lakin ka. Un gaya, Manang. Pasensyakan ka dagiti magbaga ti kapsat ko kada kayo di rabi, ha? Ay na, talaga di na mo ti masuruan. Nangagmugayam ti saritaan mi. Hun, Manang. Apag isorin mo harak iti silid ko. Kat nangag ko tinakapigpig sa panagsasauna ken ka. Sana bali, maanusak ti ugali ni Ma'am Ana. Ay, Lod ako madam mamakan papa. Makita da ito yung ugali ni Ana. Ngamsan mo't ngamin, taura niya ti panagpakaasik nga gawid da. Didak ikan ka, no? Talaga kahit dati agpado iti kwarta. Ngam di damot pampanunutin. Doon niya ti mapaspasamak ti balay. Benji. Ay nga mala, sana bali. Parang inton makaawid da. Makita dati nagbaliwan ni Ana. Kat saan dan tunga umadayupay. Tapno mabantayan dan ni Ana. Tatalagamot at di na tani kaskaso. Ala, agkape kakit din, Benji. Di mon panunutin day ta. Tapno saan ang makadadaal iti mood. At dati may balakad mo kanyak. Ha? May papanitan niya. Ay, anyang dati nasaya at nga ramidag. Ne, itaka man pa yan nagsinay ti kasta kaunag. Apay, ada ka di parikot mo. Tikapsat ko, Renz. Kanayonan amarabyan nga gawid. Kabailan na pa yung napukawan ni Manang Rika. Kitustumot dagiti ibagbaga ni Manang Rika kinkwana. Anya? Mano atawin ng tiyaya yo. Ngam kastater aramidin ti kabsat mo. Imbis ko si dagtirit nanakin ni Manang Rika. Wala rod, Renz. Tsak pagid din makapanunot iti nasayat. Ang mga nusan ang makaanos ni Manang Rika kat pumanaw. Sapay na kanaanos. Anyan ti kasta. Nagbaliw gaya mo ti kabsat mo. Talaga nagbalbaliwan, Renz. Isu akasla ipungot ko nga rod. Ay, dahil tatisan mo nga aramidan. Ang mga nukumarkaro kiti ti sitwasyon nyo. Magulgulwanak nga rod iti panunot ko, Renz. Basta, Benji,
Di mo ko mapaspasakitan ti kabsat mo. Gapo ta mabalin na madadaal ti relasyon yung agkabsat. Gapo iti dayta. Kumusta kayong dita, mama? Nasaya at latamat, anak ko. Ayan ka din ni papa. Ay na, Benji. Busy ti amayo. At di trabaho na. Kahit kumusta kayon dita, iho? Nasaya at latamad, mama. Angam, pangaasiyo ta agawid kayo kuman. Kasapulan kayo dito'y, mama. Ay nanak ko. Ano sa nyo kumapay dita? Kaputan nag-extend kami iti kontrata mi. Mama, at datinas ka na amamuan nyo may papanitikapsat ko. Malan, Benji. Agsarita tantumanan indon sumaruno. Nalpasan ti break time ko. Bye, iho. Panyan ti kastoy. Talaga kasla awan ti dadakkel mi. Ultimo awag. Awan ti oras da kada kami. Talaga akwarta laing taday ti panunot da. Abay ka di nagbayag kayo amang hilungat itiri daw ha? Tuulang kayo ka di amin nakakadwak di balay? Nabartek ka man na simang putana. Anya ka din dito nga raramidam. Oh, sigamat gayam kabsat. Unay ka nana. Saan ang maiparbang dito nga raramidam ha? Sana man napakibibyangan. Ala, sumrakan. Okay. Yan dahi tangar aramida mating ko. Diya ako namuti sa wakan ka. Talaga asabarin ti ugalim. Oh, come on, Benji. Amang ano maapal ka lang. I'm just enjoying my life, you know. So please, bay anak mo't kumaa. Aramida mo at tikayat mo. Anya? Agyaman na kahit ipanang kadong kanyak, Renz. Amuklatan nga dati parikot mo. Isong inawagan na. Talaga bisprin ka. Kaputa maawatan tiriknak, friend. Siyempre Ngaman niya ka dati parikot mo. Ay, tilatan sigo da parikot ko Tika di manan kabsat mo. Wan, friend. Kumarkaro mo tanti kinatangkan ti ulo na. Sungbatan lakpayan iti dakas. Nang runa kinimanang Rika, di na pulos ipangpangag. Ano samlat tanti kabsat mo, Benji? Barang agbaliw tumutlaan. Ay, numaminsan. Kasla pa basulat dumamakan pa ba? Kaputa kasla di da kami pagkanano. Awan pa'y muti kunada nga umayda kami pasyaran. Extend iti kontrata da. Amang ano kaya dati makaurnong itinawadwad, Benji? Ay, adamot ibasita negosyo da, friend. Ngam, ay na. Jack amo, no apay asanda mapnak, kwartalata. Saan tayo kumaaliwayan ti pagrebangan tayo kadagiti anak tayo? Kabayatan ti panagtrabaho tayo. Kadagiti anak, maawatan tayo kumadagiti naganak tayo. No umadayuda gapu iti ayat dang agipundar para iti masakbayan tayo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas, iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.